no enhye da ni tresa enso so na gya akoma omutimi kama akoma toye mo yes omo nko na oba ne be den ebeba aware ase papa ene na busuafo koye omo koye akotena se be ma etwen wakoye ne ba ho ade etwen bosome mienu aba bosome miensa aba bosome nan aba bosome nuwa afa na fufu nyina akora asire brei na wonya na akoye oba ho ade na afa ade ebiem oba na akoye wenzu fie da kokora na chese ni akoye nya wo se afi na oba akoye ne ho ade emba aware ase ofre oba ya oba nya asem papa bia anye de nkanchen na enti wokọ na busuafo no se de akoro ne de aware no mitimi hu se oba no pe no won pa aware no na ase wo ye de wo dada mi bisa enti no nkabe ya abusuafo momfa mitinsa mi betwi aye ne me ne ma momfa ma because oba no mi hu ne so sabi mi hu ne so mfa so bia ma ba ware oba no wansi mi fie dade a eno ene sen yakoti bi we he ye no ane sen ena ame ena chese omo beka chese amaka enti na chese de akoya ane se brei waboka watisika akoto oba na anye den ama enti wose ha ne de onya broken heart because enough of asema ye kan say enough from ha ne pa enti wotna ya asema ye kan wose di benfie mienu oba na ama ware ase da ti ne namfufuo ne nabusuafo ne tutututu ne fo ase onyi nani na ewi ase de saa netie ensuo fa oba enche se wonye de wonum nso bimti osande nani toto fom ena okonya oba afoforo ena ndie we koye ne ho ade ndie nyankopon ya adom okoye ne ho ade a na obey ehesa ne ma betena aware ase afedo obey betena aware ase ani na anu ani na nsa na do okwa ware ne benfie mienu a wa ma aware ase do ho no ma obey santan asesa ne ne ma adan afe no wo ba aware no se ana wo pesa wo sabi wo pesa wo kire me sen wo pesa wo kire me sen me hohoro manim emfiri soro na me mfa nkọ soro ana asa wo pesa wo kire me sen oba ne se ne ka wa hye no enti oba aware ase bibia kire se oye oba wa afo be ma ne se me de anya me yiri ni wo wase won sa wo me ho wase me nsa me ba sa me ba be ye de me ba beje enso wo no wa anya de wa amfa ma me ntime wo ware foforo nde me nya ready say me ware mienu omo beka oba ne say one day wa ba ware ase enti enya ade a wo ye de wo kọ ena eja wo mo keka ya de kwa wie ya ne say oba ne ka che ne say se wa nware na nka ne yire ho a ono susu wonja ne life map ne da o ma ne ho nto ne da na chese obey kula wakwaye be me sabi ne bon samfo ada ende me ana me di twam o ma ne ho nto ne da ampani ampa wose wo kan sa wie ye na be etwi fa so ena wose so wakoware na me na di kan be ware me ma ba ware na anware ye mi enu di a me konemu ahoto ade ahoto de me ma ho bi nto wo da usika semu ene chese wa ahodim mu nyina me ma ho nto da be ma is one day wa amfa no asem bia ena wo se ne yele panyini na odi ka wa ma ware ase no wo koye na bra yi kire se efiri ho se oba no eba ye ebe ka sa ansem no ampani ampa ne nuane ampa ahoto wonka won kura so de wonye ebe ibone wona abewa won wa ama onu so ache ontimi nta wo ware fufu ba ena wo so wa ware a enka we ne bone ene sen ampani ampa oba ne bie na no o ka asa no chese ne niema nyina da adwuma sam chese ne enwuma na kutakota nyina collapse eno akire kura wono ankasa ne nipadua kura otimu se wonte apo chese niema atia na sese onim onfumu obey nsoso ewo kwan bia so no akasa bi obeka asa ansem no ena che because but oba no so abebie na no aka chense so wanware na nka we no ho dia ahoto a edi ahoto no onya bida enti sese ya bra na sese o ba no beka asa no se ni nyima nyina collapse ono ankasa ode ne ho no so na ahoto edi ahoto no onya bi ena ode abase yen ka bi ma no na enu akile nsoso no yemwa no na yen hwehwemu emma no na se baby efire no
ya hwe ne ya boa no ova Abavia hey asemo ko twambema mencho kaka wansa me tam so asaye de aka kesi frena asem di eh asem di emom kwafo watumi nso so pa so de tumi de anka we so obi anya bi bɔ ne ho ban o tumi no de obi a otumi na dodo ebi de etumi bɔne na ho bɔne sa no kan ho na ho do a ho papa e wo so nya ho papa okay na sa awale a ekoso e o sa ni pa mi minti bi do what bi da ofa o there before so be se wa kwa ware na oba na nsi aware ase da estimisi ai na ma me kire oni bi okay hom na adwuma e wo sa aware mu ama oba na kwa aware no ebi oba me fie o okay eti ya pam tiri ba o ya pam a bem oba na busua no eni bem na busua no e onipa mi no ko sa pam na o mai sa di so as American as okay e onipa mi no bi a o mu ko sa pam no asi awale no kwan mo ba awale na yede ama so o say oba ya ko pem se bem na yede akofo ba awofo sa o say akofo ba awofo wie ki afi no wa oba apam na twe no a chensu o twe no sa akofo na obusi gina ewa awale zo ma awale no koso no o ma twe wo fun isi a eruti na oba na ni abrese afeedie oba na ware ase be ma no chese o malu biu ye wakofo oba afufuro ono onya na adwe so ware mi you say wa wale wa ye wa de genua asa ko genua bi ma fe wa ma afia ba afia mienu anchira ansa na so ko ware e die be bi na fe o pa anase wo huna oni bi ka e ko di be ma na chise afeedie o ko awale apam na abusuan mienu no ko no sa agrofo na o mu pa wale ni ye sa agrofo nyina atwe asam na twi wofa asam na din sa agrofo ide wa twe eti ma be ma no anwini bibi ko say no ban kan na edwuma be ba na nte oboa be ma no o si gina oba nti nye no hwe sa pam no be ma no on sole ma onya won wa ya won de a tumi ni betu ewura no okay on sole o sole a eti nye no hwe if you say enya won na ide wa kun sa wa lo ba no oba no na so eno na ye me nwanwa no enra case ni beto ye nim na me sa enka de minimum ni se nipa de enka wo ye bone a enna se bia obi kanka ne ma sa akire wa etimi eye adwuma wo so ba we so de wonya ne bone won fom no mama chiri bi okay se okun me fa not care na wa ye nyampra se ma tie wo okay ni ma na nipa ka twen a wo ya le kakra ka se nipa na yere oyo sa nte de bia no so obi ye bone a obi a na ade ayera no wo ye bone e che de wi ai o da se obi a na ade ayera no wo ye bone che de na ade ayere obi a na ade ayera no wo ye bone che de wo fai wo de be su ba bebre sa su se di ba ko onyo were obeya na sa wo na afa no ni ebuwe na no ni ebuwe na fe ni wa ere why bone e chen safo no o ta se why bone chen safo onipa na usu se why ere wa fa sade no okay eti ma ba ma no yere onwiri bibia akonum se de oba no be kan ni tira oboa ba ma no tu ana mo e apam bia e wo ba ma no fie ni oba no fie e de gyan se obo ba yesa wale ne yere e koso ba ma no ko wale no bia ye ni fie fo ya ana oba so ko wale no so ye ni fie fo ya ya bi kura na sa busuan oba no ko wale no ye je obi ade ofie o okay eto ya Ibrahim wa nem o ko wale sa ide ame ahwe amore the same thing ene be koso be ma no fie bi kura obu nyina ese bi korre ba fo me mansan ne manema ye so de enko ba bia kro no bo ena wo de oni da wo na so ide wo be wale ena wa ko wale wo yin be ba me ahwe so de tie eti sa pamono be ma ne nante enipa mienu bi de wo sa busuan mienu me sa ne man se ba ma ne ntu na mo wa obeta sa ho sa oba na wa ne so no so be ko obekọ se obeja ya ware ana na we ho sa ho kra ati sunsun so odwuma se ya ba no nko ye obekọ ende no kore be ma no so ne nante
apam bi na akoso mmienu ye timi kwa ware na ye hia ye bon sam sa opa o say mema on so bebe o wa ope no pa san ka oba na wale no okay na oni be tra na wale te gukwa bi so oba ope no akofa na akwa no akwa wale enti say odoni mumu ye no montama mo be tra se dia wale no enye na me amwa wale ni njira okay uwo ba no kana bo afu so ba so won chen so a so ba no so ba oba ni no chen so a na bi kura na nka ere okura no ho chiro kakra so ba no ba so a na ebufu ere na eba ni nyina ye apam bi a ekoso mi no sa abusua no mi no ntam oba no ne be ma no abusuam enti se won fa wona ensi ho na se oba ma no se oba na ka jem se bo wala miere a esi da bi aso wala miere okay esi da bi wala miere to be ma no onfa na ensi wo to na mo okay yes apam na ewo orban fie be onu su fie ro ebe diri nya sa ho sa oba na wala so kra be kom da so be fia esme da se mo gabi be fia wakoti ska akọ ware wo yere watwen a wo yere ma wafa akire se mfie mienu na abai ti obayi ma nya se waba mpo na wasan na chi se wo kwosra na busuafo no wa ma bi wa amakora ene wakọ ware foforo wa ye bone abafia medase mze moya ma ya samna bible kan mze ya da no yeso ba be jani ninna ninne jawo enu mpo anga so oba o yesi be ma be jani na ninne jawo no ne namba menti sika emme wale o pa menti sika o yes ba be wale o ai afi ko mfie mienu ya wa amada na onim de ya so o onim se oba ohun no se nne na amafo ya ye ba ehun ase ye ntena nye course like ye ntwempna kakra ansana wase ohun oba no opani nti wone no kra nye bibisa ada dabi tiwen ya samo o man she so dabi we nka fresh one pa enso so na obafie abedo wa de kuntina na mema ne manesia ya ne se ne pese ye hu bi ansana ye wale ya wada Minya ana me ka je no hu mama muntie na metia okay kasama meme nyina ansana be hu oba pa de asi nti no we na ansana wale no na da we no wale wa so wale David wala pra jo 3 points na je se wa anya hwe kwa watu kakakra ba we da so aboka we na nsa tota ka wo aboka afi obafia hwe nukure ni sa ko wale oba pa tiska ko oba ma de na se ma de faze no kura no ma da wo chen ya oboka o sa omozi first day no kura faze no oboka wa ma wa oboka ade cha oboka na watwe na watwe mienu wa ma dika bu ko du sinsin we da bia ni da bia na den ono kura wa ho bra no kura no ho de aha na feel last time e be kwanzema yes asamo last time na be mu no e be kwanzema no se wase oba na ama no wakofo oba foforo ka kire me se won sama me ho wa ma wo na nyame ma dwom makonyo obewemfo ba ne modwo ono na temase oba be tena atiase amase ni me koso a osi me ni ntwana mbe mu ho akire na efiri ho madwuma osika nyina ne bibia basa ni mpadua kwa wasori ni dua so anya hwe a mo ni hwe we on say na me go for kan say ahun mi ru bi na edade be ni ahun mi ni ba bia wo ni ba bia be ma so sole okay me ma ni sole won sole okay nti me ma ni sole a so wo sole agina de ade na ba ne we e ya da ne mpra no okay aba mo na me chere ba bi ọmọ mi kwa post wo o ba chere ni baby me chere na post mi le mo post ma e ga la chere na chere we post wo okay we akwa chere mi nupe aya akwa chere mi nupe okay obafia you wo ba chere mi sika dia nanka wo ba boka mpre nu wa yeri ka sika hye de to so mienu wansa ma mienu pepo wasa na bo fo ni ma miensa ana de wo oba we no senka wane ne tenaya enka bebuan emwan kwan bia so se se musuba na nchiro ye se me kwan nchiro musuba suba ni ko ni we ya sase afi ba le bi fre
Efijase ni poni na mo tena na nke kwa. Bisu na ka flashing poni na call ne ba na abeti. Obafia. Me mak bla no. Di so do me so me we akwanche me nu be. Okay. We akwanche o me nu be. Yo. Oba ma ti sika wale ma be obusu afie ma be fro afiko fie me nu. Watu anamo nyina. Ano be sem to bia ma family ma mia. Asa ko we buada. Na wo ba na ma wale a. Ko se me kiana be ni nyina chi no sa bo me fom. Sa be ka ko e no. Me nyama si mi de mu da. Na nya oba we oti a wale se yo ba papa. I'm not here while I see your papa. I'll be feeling good. No, Uncle Bed or Bessa or Becco. Cobassaco. Was I will not have as soon as I and no one is a government to in a note. Okay. We are not saying how many. How do we cook and it didn't cook? And one is saying I'm bluff Okay. Katakyie 90.9. Come on, me. Jume dear so and now wasugua uti no na dear. Asama yete home twa me be ma menye ntwa afen so me danta so eka ho no sesen enkoma ye die nyina ne se sai bia afen na wutie ya be ma ono wati sika akoye oba ho ade wati sika ye ho ade awie wasra ne se wo toto ne ma ba ko mienu bi wo kro mansa no watimi aba aware ase be ma ope ne yere wati ase amma okoye enti nansa so na nka oba be ba aware ase a wahwe ani ma hwa wa ma edibo so me ona busuafo sa ba wa busuafo mototo papa so osan kwe wakotena tena ofre wa wo ma no enwai papa bia enfie mienu afi obehu se boa na emwa na ware no ba na wonye de omma oba so oba beje ne nsa wo ne wabusuya se mo mfa nsa ne ma no waja ye kire die wakwa ware otena sumdue ma afa dia da ko ho a sometime oba na ba se afa no wo ba aware ase no na afa na wo ba aware ase sesen mfie mienu asam ne ye ka no me na akwa ware o me ne oba na tie wo pa anka me ware wo na enka wo ba wo se chenchena a wa ba aware ase san se be ma ne nsa wo ne ho no ma obema no nso se daabi aware no de watwam wonto aso biom ono oba ni yiyi ya afa asem oba ne be ka ne se saa oh yo mate enya se saa na tie dia me kwa na mmom waware me wonsa wo me ho me ma me ma jimiti nsa bibi a chesa wo yere ne me enti se wafa me chi akwa ware dia na ma ba na so ware me nka wo yere ho dia enne me chese me do me hu se be wo do me no so wo ya ne dan yo unyuma nyina ebe ye basa keka kan sem basa de chire be me empani ampa be me ise oba yi koya anche bia chese ni nyuma agensamu do ye bibia enye ye wono ankasa no hunamu no kura no afi wo hu ni se enema nkoye kura amfa ma nti watena se adwene se ade ye nsama oba yi bekeka ye na sanka menya ne boni nsuo ena ode abase kama me yenka emfa ma no na afi yensamwa no ni yenhwehwemu se yensam na oba no beka ne di na chi a na mfomso a waje no wonhu na wontu hu ana me because on wakaka ni tirima wa me bisa ne se adan wa ne oba no ko apem bia na ofa unza sa adan ne nso e wo ho no mo se ebia se ne enemafo ye hia odo no e wo ho no enti ne ya na ye fo se yenkeka ye ho ntam bi na ye keka kasa ntam no na se bia ware no ye ntimi ant na ye adwuma o bafia kane no se wo bakwa ware a na wadi ka busa wo ma me no papa bi pese ko fi mu ne muti sen okay na o ma me no a kire us oh ni pass no si die o mu fie die e ko mojo na enso bibi te so ta se okay yeah o mu mojo na enso bibi ya da etechire e da say o mojo so emu ma mpa de yo emu ma entukwan okay yo krokro ba o ko wala wa o mu tukwan e krokro bebrebe okay o ko wala o mu tukwan enti sa o ko wale a e so hu oba busua ofrim na de yom ni kasa yom na na mo tiemu ni papa yemu ansa no ai de wako ware e ko hu no oba no e fa ye kan say e fa ehumobro nwale oba hu no mobro nwale wadum ye hu bo e wale no ye fa hu fa nwale an fa ntuaka mama nso de mpa ho fe
ahofe na mi nua ba ko yes e mfa ahofe nkwa aware nso me man de bebre na mo de ahofe na ekọ me yanko ba ko to nyum o Ghana onum to pa eno akọ me bondi gratero okay so what there be obi se me ti mo de ti obi what it pa na so ko hu ne yire no me ti shock akra fi say edipa wa gitri say na oba we ne bia na mo ba so na yire e pija he sa te pele foso bi wan yire fo e ekwa okay entina o kwa wale a before so ba yo ba no ade no oba no ba ni sibre ne hu na de yo ni buo ena na motuo na bu se fie wan san wa wale no make us say the work na make bi atoso sansunsanso ya abanus bi kura anya nsensem o keke bia aware sisi ya kapa de a wo yire no no yes why no what here ye wo yisi ya kapa wo yire no no because one fa won san ma wo ka wa won ho bibia kire se ba no wa ma aware na sentem enti ya kan se ko bia se de wo kan ebusua bia ne mu nsem ai ebia wonya do tira kwa akɔhye ho no se wo ware wo mo de hye ne de a ware no so ye ntwitwa mu ne de ebia sunsunsanso because ebi so ono ankasa wanim oba ne nim se me no ba ma me busuam na abe ware a sunsunsanso se enti na ono abie na ano a wo ye den o ka kire ye ka ne se oba no se be me bi wa na ope oba bi na oba no problem oba nti bi ka kire se papa ka ma preso na so nyema ha me nie bia me ta kora na se bi na me yere me dwunso o se nyema boa ame akonsa de na yere efiri ho otimi ne kun saade ne de from na wale no okay and so no problem na so ko wa ana bi sie be ma no se bia efie de ya wale ajimi to kwan a ma be ma ne kon ba bi anasa on tu ana mo foforo yere ansan bia wa wale na wanti man kan we nyina kire na so bia o ma ne be wale wie ne se ko ba se ya wan sha be ma bia o ba bom so nyina twa kunkum okay o po o to kum ni ba ba fa so kunu ro kon be bi na san okay na wo gabi na miss me can be say for the sake say bianca be me ne ho beto no ene ade because wo kire ma o se wo ba ne sese wa anware no anka ne yere no ho de a ene sensunsanso we na ebe de ebe ba ne so anenti ne ye ntwa ne short na ye kasa nchen sa wa we mienu de be ma de wo yes ada no wa ngale ya ngale ne ye ana ne wa ne ye oyo ba ye wale no wa wale no o wale se se so wale se efie bi no ma ka be chase na da bi na kwa wale no so na bi e ba ya o wale ne ye o eni kwa so wale no kra ti o be ma ni kwa so jitu kwa so wale no ale so wale awale ne de we ya de ya wale no ansa no bi wale mi no na wa de waso na wa de ntibu aka che no be ma ko be wale so be ma o ye mi se ne meti ya bi kokon hweja meti yi ene me ne me yire be mbibia o mitiri be wale mi no o mitiri okay ende no kore what ase e je de tsam ne am fi na me nyama wale mi na me de am fi eko wale mi no o wale ya me ko wale me za ko wale da ntimi bo se se abde sanso aba be me so ne de wona mu se se me say no fa ka se o fa ka se ye na yefie wo me say ya kwa kire mi no pe e betimi aba so obekọ ba bi ye se de ebusuan no ba na ebusuan de ebia se wa anware na ahoto de ahoto no anya kwa e bi si be jada bi ntimi si say ana na me na se na yes me busuafo me fie be ye ana busan bi ana me ana be ton ma asana ani wo ton ma ama me o ton me me kara ama wo asana wo ti ma yemi o esa esi da e ja me ka se ya kwa kire mi no be be man wo nyutum man nyutum kura se obe wa lo bala ka ho onere nya wa rebia biem awale no egui kura wa bra be man ka je se mfa ni samela no okọ no woni nti se nsan no ba na se won fa ma ne ma no so di adanse se aware e wo mo ntem awale ni ntem me be ofie be ka kire obusuafo be ka kire wo se asemasi efie mienu me ba mo ka kire me na ko efie ya mamile o Musa aware ya mamile Musa na muji awale chia no ma wunu o dabi awale mema nyina tie heaven ho awale ni ho heaven yemfa wale nko okay heaven yemfa wale nko heaven yemfa wale nko ho okay eni ti uya be ma na wutie mi a fa sha wutirim o hiri din sanfo a jaro kai afa uya be ma na o hiri din sanfo a jaro afa wanya wanya wale fada na okunu su din sanfo jaro okay me da ase me tue me se me din sanfo a me hiri ka jaro nko Katakyie 90.9 so na wasungu a utie no so ka se ukuri ze fo jo se fi asere ma se so ku din sanfo na na pele jaro ene de ma se we ni
na me yire no me kunu woni nsamfo nje and you na me catch on so you nsamfo na be jana ne za papa ne be ko odutafo asama bobo go fi nya me ma no me ma ko so ende o me do so na be di mo fa wa ti wo baba akopɛ ende sa na nyame ye ɔdi fo ibo no ma be di mo kwa wa ti ni ma be wu na ma pempem ni meta besie me grazie na sa no so de ayesa na nya de katakyiefm me na me hwe wo no na hwe so ene wasu me na me hwe wo ene na hwe me ni nsamfo a me jaw ene kama me dwumadie ena wasungusu a wutie no sabre de yemfa ahoma no entudwa na etiefo so muntinsim na asam no de makwaware mandi wabro mabefi abeya ho ade me ne wantwempena da o mabeya ho ade wo maame obusua wo papa bibia ansem maji mutinsa wo ka kire me se wo ye ntoto ya kakra ene wo fie wo beba aware ma hwe wani ma enfie mienu wa ma makwaware fofora afi wa ba ekeka kansem a enim ene wa domeme ena wa madwuma sembesei ena me ho ntome da ni nyina ampani ampa nso so obayi nsem a kae no se ese no na eye adwuma obeme chese ampa nso so ni nyuma agi agu ono ankasa ne paduam wo yade chese sikakula ese edi sikakula bi ntina ne nsem chese asa nsem na ba ne kae no eno aso pepepe no ono so ohun boni bi a wode aye oba no enti yenhwe na yenhwe se bi oba ne nsem wo kan na edi adwuma woni so ani ehubu a yede ebeboa no 0594 2128 23 0594 2128 23 0594 2128 23 me pa cho frɛ na ebra de hwan na ayemfunso na wase be ma no wo twɛn anase na wase enka wo hwɛ egusa ware no ansa na wakɔware fofora na ususu sɛ mfunso ne firi hwan ba na wa ma ware asentem no ene mfunso ne firi no anase eye be ma no se wenwa ware na ansa akɔware na hale me ba cho adam odin be bia aka se firi Sister Fie. Okay. Oso aba no oba ifu ana. Asamo. Okay, wa ware a won ti ase o. Okay, yeah that's it. Namisha opa Sister Fie. Osu betimi afre 0594 2128 23 0594 2128 Hello. Hello. Pacho dini baby akase free. Mr. Sam, because free at Chumatechiman. Okay, Mr. Sam, at Chumatechiman. No yare. It's a question one yare. Okay. No ban do di kan kwa ware no wususu se no yare a okosa no ho yade. Enti be ma na fom won. Be ma no fom, oba na fom. Ba o se jo kere kura ni che no. Okay. Okay. Ya ware na so am be ma no ware na okubudia no. Oba ombra na me man back to che na why. Okay. Okay, yeah that's it. Don't know ya. My friend amano. Okay. Yo, yeah that's it. Papa, nyamisha pa na onyo kesi echa the chima phone nyina da 0594 2128 23. Hello. Hello, madam. Me ba cha da ma within baby aka se free. Ba cha free na atmam. Nana poko atmam. Yes. Odo ye wi mitie wa. Oh. I can make a play of my competition na kan wale. Enga edisa na wale. Competition na kan wale. De. Na jaza o ni twa huhu papa. Madam, competition na kan wale. Oh. I do have phone. Na wale wa te o ko han ya le say. We ngode wa nka bibi mpa anja so okore no ya wa sekire no wo so wo ya ade. Na ko ya le ka ka mo ni na yes am so me yero no. Okay. When you have what card in food, but what you want to tell you. What now the okay 2 years now to wale.
There be better than that. Okay. Entimin do ma we fichile kula. There be go away gamen. Okay. Yarasi bebe nyami shwa na onye okese. Hello. Hello, Obefia. Ode. I'm Papa Baby now here. Me ba cha rade adumo na nso e. Adumo over there. That's Pacha Public. Pacha hwan yo? Achuma Power. Hey, power. Why? Hey, why? Where do you I am going to be. Why it's you? Oh, this is how we did. You could be a kind of over to be a very my dear. But moving your banner, I did. I do what up there in Timmy, so obedient. About your conversation with us, and about. Oh, there be wow, I found one who now. Why am 1.9% penatrio? Oh, now, no, quite no 1 day straight. Now, I am 1 day no banana. Ma, we are said that. Oh, and it says Obanico baby. And years. Okay. Okay. Uncle, yeah. You. Okay. And I say, Achuma power, no. I was out for stone. I go so. I'm sorry. 0594 2128 23 0594 2128 23. Me pacho won so frɛ na ɛfa wadwenkyerɛ bra. Oba no wayam fom so. Be ma no enso so na ayam fom so ana se sen na asem no esi etie ema wo na yehu ba bia ede asem no ebeto 0594 2128 23. Mugabi yeni dwa kakra na fry be fawo 0594 2128 23 atwade kakra. Okay, ma memfa we mra. Hello. Yamfa. Hello. Morning no, mpacho di ni baby akase free. Ebe na ngadi because it's Nana ngadi. Obefia. Pacho se bi aboko. Yede radio ase. Nana ngadi enti o. Nana ngadi enti o kase ni yo ma ne so kakra da roma. Oba ne be ebe ifo ho. En sama be kan nyina na ye adwuma oba me so ono so nye wo bone. Ene kakra so me saka so be ma ne pa on fre no me tena se ono ahwe ne ho ndo ntimi hwe no. O me tena wa we na se bai ono ahwe ne ho. Enye so wa makura nke. Nana ngedi. Okay, and I say ever try no so ahwe se be fa. 0594212823 0594 212823 ma menchira sebunu kakra mugabi me ba so ati yenua be mai na sem ne se wakoware na okoware ye no oba na odi kan akoye ne ho ade no woye oba ne ho ade wie ya no oba na amba ware ase da wa amada kurumpo ene wakase me kwa akoye ade wa abusua fie aba wa amada bemet wadi areho edi abobo no wo ko ba abusua ho ekoka eye den still just amaka to betena ase di areho di abobo 2 years ene wo tugu ye se de besia na enya asie no enti okoye oba afoforo ho ade okoye oba afoforo ho ade de ne betena afie apɛ oba na okoware no fo dada no aba sa afe no oba ware ase 2 years yo 2 years no ase how wo kwati asem we hemfa me de ma ware nso de mintimi nware mienu oba kan be ma no se wontimi nware ne nye de nkan na ne onimu ma ene chesensem keka ene nya wo nware mi a ene ene wo madome wadwuma nya ye ena wo nya sika ena wo be yare ena say be ma ese wo fa ne sa agro ampani ampan sama be kan ye nyina ese ensunsanso ebe obe so
eba be man so menya obone ne si den na ma onsem a waka akire mi nyina ebe mu eno no de abedan ye naja kama me abusuafo ye ne yetiefu a mo na mo kan bia ewo mu ye se ye judge ene mo ntimi sira masem mo judge emfa emmame na bibia so ntimi nya kama 059 421 2823 0594 212823 hello. Obasia, good morning. Morning, no, mommy. Bacha, Udin. Mama G. Mama G. Mommy, meet you. Obasia, I'm a say. Then I know what for that you know, must say, or banana, and Sana. One call baby, I'm dear, but I send some more banana back in na, and no know who know. And soon sounds so. And who know. Mammy, tea. Okay. And now, as in your banner and so ban when you before. If the end you are by a bear night, okay. Only for phone. And senior, Panagan Cohono. Okay. And hope that one petty or best friend. The whole person near the salmon or Panagan and call Barney side the Brana. Or Barney there on Yanni Pony. Okay. Okay. Benyano. May I say, Mama G? I'm sure. Mama G say, Beman, when you are banner bonnet can be as soon to Jan Pona. Said they know of our cana. Beman, I'm Fanajan, and Cohonomo. Mogabi, Uncle Dija, 549. 212823 fry before. Above your Charles Time Company Limited, boy, I made the camera with Jumedian Eba, Danny Dana, Mobile Papa, or Jumedi, Livian Enterprise, Omina, I can only say Jumedi Eba. Charles Time Company Limited, so we will be now Papa, and they did man, in Swiss Antona, Ope Budos, excavators, and I'm your kind, I must pay, or maybe Emma Hinton, Madiabra, now Jumedi Piano. And from the promotion, so I got to Joseph Bra, they more. You were a mem, some big times in Samson and opposite star oil filling station and so Ubi Pa, or money affair 051 03 3659 051 03 3659. Oh, Freya, a Babu Madian Jews not be up on kind pa. Olivier Enterprise, some can say, Open, will you be now open Bella Papu that in Yana, they did you, but I said, we are for several years, you know, obiting Abomasu, and about baby, now Bella Papu that in one so to me, I can be saying in you, saying the drinks, saying the Vianney account in an bar, say be a for Bella Pambi, and about Olivier Enterprise, or Babu Modian Bow, now do you are job about, no to me, I'm no Bimaswa, or better to super the amount, a dog so, or the weekend, Aquacuja, come apart, Umperi Napa debate, the part of the when you walk on Macro, Nakisa Johnson, and I don't Olivier Enterprise, Pamodia, every benefit. That was 0249918491, 0249918491. Can't have a papa and Martinica. I bet you know, baby, and to be so many son home and Minquabutia, yes, I'm open to your back and Swati Emperor. Say, I think when I do video to Katakyie 90.9 FM, or say, a woman I read in a bar, Australia, or better than 10 or the amount pa, or whenever you can have I will afraid. Everyone near him and carry content points on a whole and I do. Pentecost, I saw down a whole and a whole, or yet a dream of a Jordan copying Quasiada, and upon what trick of many men on what trip. Frequenting her back, when you can check for our down, a penny fee 0243 288647, 0243 288647. Oh, friend, a baby modern so, and what you know about, I'm a baby, come, pa. Sasuna. Boss phones and electric has similar country will say, oh, you'll be now per mobile phones. I would be up to Apotoma Bernasue, Upiba, Uncle Penisua, or Madian Bernasue, about now to me, I will be up with you. About your boss phones, electric has similar countries, and your phones on phone or tom, about electrical appliances in as OBO, but I'll say TV, decoder, brand speakers, power banks, ceiling fans. I would do in the issue removes any damage removed in about more bank curtains, rice with wallpapers, bobs, ring lights, cables, in boss phones electric has will be everyone as you know and carry a yemiansa me pacho carry opposite going filling station down floor abusana ni e very moon me pacho down
floor ɛhɔ ɛna bi bɛhyɛ ba phones electrical saa nso na wode wɔnya kyerɛ mu nkawe panyi kwan so no mepakyɛ wo nsa bonkum wobɛhu bɛhyɛ ba phones and electrical ɛwɔ sɛke wa nso mepakyɛ wobɛhu no hɔ but what they are afraid Mr. Yabua CEO the international man 0557 314176 0557 314176 offer na mo di agye so na eni ho pa also otimi agibi akonfie may guide enterprise me kan so say who you obi na ope se ofie kama pa ofie ti ofie hwema ni na e may guide enterprise bra o ma product a wo ni bi e free the bi dware ni dey say ofie ni na e may guide enterprise but o liquid super wo ni na power zone dem fa no palazon no a bi se palazon ni na no o be mo bi doctor who do ni na no me patcho sablo ni na no o mo bi wati and it be so mo di na be pim African community hospital the ho and I be make guide enterprise me patcho for pani kwankyere phone na ngasa e was 0241512362 0241512362 ku frena obebo mo di ajo so what me from na o so feel institutions of school mo hotel ho me patcho papo e wati kama me patcho Lupat enterprise me patcho provision subsidy yemeni nyina sa provision me patcho kwani be kosu provision nyina e Lupat enterprise me patcho feel e mo na wana be nsu nyina biscuit diapers nyina e Lupat enterprise me patcho me kan na jade samana kura de ni kakura me patcho diapers no dia ban mpani ne kola de no me patcho se de me tokrafo na me de kraba ni nyina e Lupat enterprise me ya kwan e won kai lorry station ho but oba na be ra we the first of mama madam Patricia ewo sa number 0592092483 0592092483 for Lupata abe mo di anje so na bibia akon kan mo ba fia we first of the manager ya de nyaka na ide atwas Mugabi me da se busuafo Mugabi no enemapa na wa kamfo ede amawo no na yeto aso yegusua ete enkonya mu dwumadi a wasungusu a wutie yi eye kama me dwumadi me pa cho sesi a me no ka sei ko YouTube Katakyie FM TV ukọ ho no ma dwumadi a ye die nyina twagu ho kwa na wa subscribe na
ware na wa force aya na anyere anyi na fe die or say editor no say maybe amedu on say minya ere ware okay na emo say oba ma wale na wonyale nya hwe da fie mienu o ma me nchen be si be ma no ma on fa ehu be nya dei ento na za fa se ma wo kan dia se wa kan bu a ho fo tio se be ma no wo sing dia mkebetimi ama be ma na ware senka oba ne ware na just apart from that ni oba ma ni right say wo sa ko e wo mrekro mu ntwitwa ware we mu se no o wa lo ba ro ene ko ba ne yale dia ene se won timi yere emba dia eno dia e wo wo to asho ba na du ba bi na fe dia wa bre wo to ko wale le mu so oba na nyale na what if I was a ma wale ase de be ma no o ka say o mo wale ka o fe ma yen ka asem we so ha no Danny person oba asem we mu okay Sisefia brother Danny Sisefia ye too dem da so akonya wade ama me yo me gidi se be ma na anya ade bem u gidi se be ma na anya ade e wo kwan be se wa anya ade o okay wa ma oba no kwan a obetumi omo ye wedding yes ye wedding yes woman betumi afare bigamy atia no ba be ma no so you right because mra se oyere de ho kam 2 years a otimi gu aware no okay ntine ka wo se koku gu aware no the way so de wa kwai Kofi wako several times okwa wo fanie nyamotere obeba asewnie nyamotere obeba wo fanie nyamotere obeba oni ni ba me ba kwa so nko nyamotere ye dere baba o ma mpese omugu aware o mpese begunu wo mpese begunu o mo mpese ombegunu ye o mo mpese ombegunu enti sa evidences no na ko so ogada ni nyina no de court enti sa asese no oba no betimi afare bigamy atia no okay and bigamy no so e crime kase kwa yetimi di utum na denti na enyo ba no wentu anamomo na akwese ase wo tumi bi nti wudi se yenim se tumi bi na wukuta na hunhum no wukuti abema yo se yo se ye hu ese afra wo so asema wo ka ye nyina a kire se wo na abema ene me ekoso because wo se bema na me wale wo dia enya dia abema wo nya na ho se fiani dia ye huro hura dansem e wo se bema ndi ne nansi form okay se empaibo bi a ani kwa so ma ehun bi kan no dani maka share say akwa jira mi nsape ba me dia ne se ne ke wo se ko kogu na ansa na okay ba mele mu asama na wo okay se de oba na ye determine so obe ha no no yes onye obi o ma ne sa adwo so nkofale bigamy okofale nkwa de timi di papa ni tu okay oba we wa na adwo se obe ha be ma ne pa nyame anom na no obi kan o se awale ye de mpu ona sa awale ye de o say aware accident o we dey we she accident pa o say accident we dey ne nine ni ti ni bibia ate mi go kwan oba nyame se yemfa yenka no kore che say boys insem o mo de ba say de oba yi kan kurampo che say as wo nya ni hu boy proud say as wa ye papa bi as won fom ye bi say wa fom ani kwa say na me kan no oni hu right by married law mun hu right so do ho kamoy ukunu for 2 years se esisa na be ma no okwan so oja okay ba me je ni se opanda mo na be ma ni 2 years na 2 years ni nyina na we se wo de family akwan so na ko so gather na evidence no ko de court okay because ya word na ti ko de court akombeku na ma no na brother Danny ya wo kai court ama ya ngwase nsan ya na court no kula ampo no na evidence se o de kwa ti o de kwa ma sam se o ne me na 2 years 20 minutes na se o ware no me on see if you order fine ya wa dance for e se o ma if you order ma de o kan ma je atum na se asem we ya ye kan se a se ya mpa se bi oba na kutamu a e ya hunhum o hunhum asem and hunhum asem so de woni me se ya mfa nkokot and se nka be ma no ye we mu nyina na oba nso obe ha hunhum a se o ha no wo ha wo ana mo nte de me pese me kire ya se me ka se hunhum de ni kwa se be o ma ojitum se o so tu anamo se anamo anamo tu me ha me se ade woni diama na ya de ne se se not first me be ma no wo se aye ni tutu ono ankasa on sha danyin tumun ka se oba ne nsem a obeka ye no na ase ye nsa but on the wogina se sa no ye be fa wo na chese ye ne wo edi enkomo okay ntino me pa cho sa pepepe netie na me ka se ko YouTube ye ka se ya ubenya dwumadie bi ahwe ewo ho okay
Okay, yenya apostle way straight from US. So what I said, me dey edin wa anya agro ni edio. Hello apostle. Hello. Mami. Otimenka. Hello. 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 Hello, Mr. Papa, Pacha, Yamaha. You swear. Hello. I'm out to say. Papa, Yamaha, come on, me do my dear, so Katakyie 90.9. I say, okay, me Pacha, I said, be able to call here. I don't know my pipe on Timmy Hoya. Yeah, that's a pa. Yam kupo won shawo. Say ye jumedi unsu di muntinti me na papa me gidi say yam kwama ye die what be na ye pese ye je wadwe nkyira kakra say me be mama be ware oba na oba me be ware wonfie mienu wa ma ware ase da metimi atwen ya ma ba wabusuafo ototo me edum fie mienu me se da bi be ma me ntimi biem ntimi akwa ware oba afofra afa e na oba dada ya ba me se me ware wa papa wa keka nsem bi ensam no edi mi su nya chese papa me nti ase mi hu ba bia mafom eno eho nkoma ne edi ni wadawro ma ye busa wo waye apostle yi de yo me da se me chia ebusuafo nyina ne obi a otie Katakyie no pay nyame islam na asem no de emu awram because me pese me hu say firstly no oware no na wa ma ware na se ana se wo mu ekohia ena chi oba na free ho me pa cho papa ko ware no awa na busuafo nsem no oba na nsi ni be ma ni fie da o kira ne se o ma ne nansa wo de ya ahomboa no aba ware ase na be ma ne te ase nansa ni du wa ma chese wo hwe na nimu a chese wa ma ware na se da Dabi. Aware bi ani ho dada. Because emremo no. Emremo na aware emremo ye free be consummation of marriage. Okay. Ye free be consummation. Consummation here say aware for ware wi a say almost here and na mo consummate aware no. Okay. For aware no to be binding no, it has to happen. Okay. And say ma ware na na I say aware no kra na a good dada. Okay. Nti we oduru court e be bat was like enko baabia because firstly no nipa no aware no man consummate. Okay. We enwunya se be ma no betete ni ade so ba no feel so okay so fan court. Ogwa ko she ni sika kwa. Okay. Nti the fact say oni no ware emfa won say na mo twempra na mo ye de be ansa na mo ware da mo ware legally no say mo consummate aware no officially ansa na anu ne sili ade na amaye ni nyina na kire wo mremo we nye eyi mo mremo kire say ampa mo aware mo ya aware fo okay you say o yire no na ukro no so wa mane na wa nada okay what I say and even grand say mo hia empo na after some time said you can no when timi ama na odaso baby or for some time and also so no court timi gina sa ade no so edi twawade no eti because say die aware na nya valid bi null and void. Okay. Because it's kind of like wa abandon ade no. Okay. On the meeting because even Bible nshise mo so ba be free na jane na ho na ode ne ho akobata ono ane de ben na busuafo sorry ode akobata ono ane entino nyankopon mre mo no kra no you have to live and cleave. Okay. So free ho utika so wa ware ote wo busuafo fi it's a very big error. Okay. Entina even kra no nka on a normal sense no yang ware mfanta ya busuafie oba no free ho be ma no free no makotra makohia ba bia kwa ye be akotra ne mo na ho kire ne ade na times no e masa situation ba. Okay. But even in that no kra with that no mumie no motibom anya say obi ti ni ba bi no obi ti ni ba bi no it doesn't work like that. Okay. Nti saving kra kwantu obi bebe mu a
ɛsɛ ɛyɛ ntiaseɛ so mummy no matrase atiase so sabi yɛtie no ahokyerɛ hɔ yɛn nyinaa no yɛwɔ ha yɛnkɔ baabi a ntia ne ba kuntu kwan ya mikro ha me gitum tia tukwan na kɔ prebuti na bɛbɔ yɛn nyinaa ɛno ɛyɛ mummy no na matiase ɛtusa na mo na nyɛ sɛ ba ko fiti edene pe semiti baabi 2 years now once you that's complete nonsense and go baby papa in the first place no wa ya hu say empo no 2 years now ba na ma wari aseda no awari bia kra mpo ni for the first place papa na me pa cho de nti ama asem ya tena so ne say obeya ba fie abeki kansem bi akira be ma ya se si ame no ka say ensam no edi be ma yinya o kira ne sese wa anware na obema ne niam nyina ya basa na dwuma be fi ne nsa ono ankasa asetena mu no ohun ne ho an and eyampa obe be ma edi adanse se sansam na oba ne be ka kira no ni nyina enya nsunsanso ewa ne so a chese wodwe ho baabi a wonte ase wo hu baabi a wafom anu nti ama oba ne nsem a woka ye na ye adwuma wone so papa wada o ma obeboa ye ho kakra. So yes me da say eniema mienu na ye adwuma wa okay ye honemo ni niema ene osunsumo de but you see say the fact say only for honamani no sunsumo no enkofo timi eye niema wa hwe a at the end of the day no udi bem and so no enema betimi akwatia that is why important say ono obema na nkasa no ono akasa be sorry akwatia ensem a oba ne kai because Proverbs chapter 18 say enkwani owo watachire mansem de odo no be dinaba enti se wan hwe ya uye no regardless of whatever it is whoever we no enka se wona me menye obi abone menye ne bone nti oji menye mbone bone wo wi asepa unye hwe enso so obetimi asori akoye bebi akochichire wo dache ne wo hyebre bi ni ade just said be o be confirm de o ka no amena bem enti mpa ebo na ese be ma na mena ni bre na o sorry na o hwe se obetimi atiti mo afiri ni o ka bia tori bi won so a asem timi hia obetimi abase na nke be badada but because of say oba na ba be kan nti no e di hu bi ni ade ahye mo so yidi ni mapa Bible say wa me hu ne mama adwene mutie enti no onyi sa gidie so oba na asem no na eye adwuma no na omprenhwem emmompaye na ohwe nyame nipa bi a ogini die bi nyame nsa wono so a obetibe gira na ombedane niema no because there are times adie no obi ka asem a say wo so sorry na odane adie no because Job chapter 22 verse 28 or say never pass mo de manu be hye bibi na meme de gina e kire say to me wo ensem a ye kanem wo ho di me kire na wo kure bia ye pe odada bia ofiefo pe odada na se bia homoni bi ni ade pe odada na obi de wa bra wo mo wo ho di me kire wa kotua aboade se ye no me o refi say odifo bi ohini bi kotua sika se onko do me Israel so when you bet me akotua sika otri so ama yakobo odia anase yakodo me abra asem no ye ka no kora no unifo enya de a udifo ho ba yesa se bia sunsum no wo mmere na won hye den ni Bible bia ne ade ni nti obe ha ne ye de boni na di enya omo da prison nyina na eye boni anamboa ntese omo ni da ho na also sorry na prehwehwe uti yes okay papa we dia ya dase pa ye nyame nso asa wakra ne ma ye ede amaye pa nyame nso mo so me de mo ase pa nyame nso obi a otie Katakyie bia na ase nyame nso mo nyina okay era se abusuafo ya ne chief apostle atora na ye ni di nkomo straight from USA na chese wa churchre ensem di akire yese we kura no kura wa we bia kura ni mo we nya ye die bia enye kutu se bam no before say ya kwa wa we na chese ya ye hu bia be men no no timi se nyamesuro ni ye den e wani muntu hu wa ba no wa mpane mpena twe okoya no wa de straight enso so be ya ama no ho kwan ama sabi wa mfa no ho kura anya den an Canada and
apostle church mama ya chen say one fan one Canada bear 2 years no same for class one ne twempna kura ansa kura ananse e no ware no na 2 years no wa mafie dan e che say aware bia ni honom enti kura anti me de na me ka say as a chenchena aware wo hono medifo apostle say mfa no ya kwan shemi rupe sa pepepe me Mugabe sanete okay enti no ye kwa no so be me aboafo nyina mu no ka ho bi everybody am chapeko okay chia uka say kutu say ba media am maka madam for am just salary o continue okay am chana pa continue for ye chia mu nyina ti wa cho ya ko Mate, mingo Beniso, mkwa mudi. Ma Beniso, we what you. Timibana Bombo Gabi, Nimudia, only their may patchere. Okay, offer. Yeah, co. Kakrabe catching and memano. Oko Alea, Obama. You can't carry. None day. You can't carry. In Pacha, no be never carry. No be let to say, sa. Oko Alea Obama, you can't carry. Because one ray. What we shall question? Something question can't go. Our little question. Never play. Now, Oko, we seven. And we said some of you. Okay. That's it. Oma wale to come. If you want to come swear no. Okay. Theater class when. It was very now go rest agent. You so to when. Okay. Yeda apostles was pa watch near many from which men from sir. A chatty for you and adma. The sun wish. Okay. Offer or for ba no ena Mugabe so what in ka we say for na de ha ena brebe makwan na kama me dwumadie ye de esi me se hya so say asem biara e kire wo so say the asem ni bobre city bia wo di nya be pie kama me dwumadie so a me pa cho ye be hwe na ye de yie atu yie wo problem bia so a oba frezel 24857 7065 0248 57 7065 now the problem bia na echo so no aba ye be aka e ma asumdwe enso so aba enti misel na waye ne sa ede amaya di si na ya kredi na ya chi atiefuo nyina nyankopon won hwamo na onya mo kese me se afrefuo ni nyanya me adma Friday ofase chese owo achede de mamoa me pa cha Friday na onsoso wa mo homode na efa akọ ho de a enye na waro ntimi se mo nkoso na mo ntie dwumadie emfa ma me mpo Katakyie dwumadie die nyina no mo nkoso na mo ntie emfa ema na bibia nso enye kama se de me kai no to for ka otimi producer Mugabe enka uko YouTube so anase adaroma Katakyie FM TV dwumadie twagu wo ho a o subscribe na o share won so no wo benya dwumadie bi edi na bibia nso ay kama edi amejeso efia sewa ampafo bracket makramo adamasema mumo ni